kata ki peka pa kwa ngau whialaki. O tu whatonga e nau e i te pe e tala mai ko invitation. Because you're familiar, I'm not familiar with that. But hopefully everything is going to be okay. Ko kore me mo ke ufanga he tala malu ko lotu pe mo tala malu fonoa pe mo lotu ka ta pe mo mai ki bo ke hoka te tau ko kalama ko ni tau tala noa ko i he kaweinga ko e no fakaanga'i ni whekau ake ni pe mo hot topic mo kaweinga oku i longa ai fonua ka tau te whito ki he social media i he mea konu ku hoko i fonua ai ngahi tukua ki i whakatupulangi whakarea he motoani tukua ki i tae ofa pea longa ai fonua ko ngā ko hoku lota whare pa mo ku tehina konu ko Afimeimo'unga kai te ulawe i pe koe hae tunga koe tehina ka ku na whanongo pe he tawa noa o ku whakahu pea heiro pe koe hae pe koe tuwha tikite kada u awale au to whatonga ne nai ta koe nai tehina nai ai live o sio le upes o sio ai se tehina o fia pe e ko nga na whanongo ia ane afi ko aho ki mo tane afi o whakahu pea si to i whakuloto kono moni afio mai lang ne tengi hia o ngongo koe ka poko o ngongo loi ko na pa kono moni na teni mai to ta link pe alu leva koe ha pese ne pituno pea ko ka poko na ka ke mo oni ngongo ya ako tu ta fa po to to ne pituno ka ke na ulau ai pea mai na ka ku fahu ku tehina o ku afio mai lang ne tengi hia o ngongo ya o fai de post ko muna ke o tehina mau mo ton mo me ko pe ke vale lau pe ka mo to e ku ngoi so tehina e ma o tala ko pe ku si fa o ba le to fa to ma ta ba na live ya ne mo ki fo ke me off pe ka tau fa ma lo ti na to ne fo ke me off ko po feka ki he kaweinga pa ngau Afimeimo'unga na tone tana ke mea mi Australia o ave ki he ngau whawhewhia pe te ai hawa ai ngai toko ni koe mea pe ngari kehe ai o ku tāna si tālu si live Afimeimo'unga mi February alu si kore toko na Afimeimo'unga pea peko ulawei tola he na tolu na nau kore na nau tapa o stokoni tehina o whawhewhia te oho pea kake kofeni o ku toko whatonga i he matua mai u tokoni koe ni pea ka te au very obvious o kai te fufu ia koe matua mai koe ni there's different motives it's in the political o whika mga he mewha politikare ni aku ain pe koe na mamahe o tehina ko ne afe me he halahanga tonu na ne kamata mai ake e whanonga. Ko vewhini, te u oswhai au ko te tok mea mai ke laivi koe ni, oswhai au koe laivi ake ua. Laivi whainga taa mo ni laivi ulaki, ori ai laivi hono ua, te ko tu ko ki ori ange ai e whini. Ko laivi ulaki, laivi whainga taa au pito ke te au, ko uhinga, na ulawe ke, ka na tolu ko tu si na tolu tato na toi tonga i whainga taa pito ko ngā ko matol ko ni muri mo whai teria he mau data mau telefonik mau whesio pe ape mo toi ko tonga o whapato i mea pato he mo mawha mo whakatau kat ko ku ai ka te au e si na toi tonga te na lava sio i ku laivi ula ne ho e tolu ko ho e tolu laivi hono ua na to ko se tu ho e ua ko tu pon ma na ki fa pot nge pon do te ki no an ka ko te ka te fika ye te lava ki compress ki no me mai ki si mai ka te fai pe ha ki lave no ko me na fa ngata ai lai ula ki na ula ve
popularity, tangata mahu i ngaahi I he social media, mana koa, na po tako ko teo maka ki peseti vale tonga na tai tui ki he mission na ko afi. Everybody was agreeing with him, mahalo pena ki na na tai tui ke. Ko ta kau ai ki mo tuan I he po fefeka from day one, day one abone live of tehina ikai ki mo ne live ma ko aho ki mo na ne fai ni foi status o le tala noa o le mission ani ke ha ko ke tau na kau hes po fe ka mo to he ku komeni lo ma ku proposing e ku suggesting ke fonga e tau ya ke I drugs in tong boy fa na lave ke I ke ku ma ku la vi la ki po la vi ko fa te ku me ko na fo tu ke tehina ko hinga he ko me ko no fangata e ku lai ka ki ngata he lave ide wala ki to taha o ku ofa e social media mo ta na ne fa nga le ka ha o ki ha tala noa o ku re o ua ko tala noa o ku ne fa pe paki to ko me na fangata ia mai na ka te au pe o si le e ku lai via ku so no kape au he na tolu ko nu kapekape holo he Facebook ka mo fa mo ta habe mo fa ngata ia he na ku confess be at the very beginning te wa ia to I me ngai me na kai pe ke tu ya ke I would ever confess and reveal it was my like own skeleton it was hiding behind the closet me na fa ria hu fa ta pu na fu ia closet pe a ko hinga ko na fai ngata ia pe ke to en kolo e ngaahi ke hanga ki te ia ke ongo le e tala noa tu ta kapekape mai ai matanga ke te au ke ko me ngana lo e finga ke hanga ki tala noa tu au fa matala tu au ko hai au me ke na foi ngata ia pite lai ulaki lai no wana ki na ki ori ngai ko poni ko hinga ko lai nga ko fa no ai be ia ko ki me te fa malo to ta le ko me ko lai me ko me ko kapekape ka te au ko fakalaka I was surprised e ko sio fu tonga ko ge fakalaka lai ko be ni ku disagree ka ko sio ke na disagreement and me ko na disagree fu fakapoto o te sio be ke ita it's there but ka oku na ki fa poto o ki fa mata pura nge na ki ta o ka te au praise the lord o fa fita e ki tu e langi he fu mama tunga wa o ke e tau nga ke social media o ha o ke tau I ta mo ko me o ko fa mata pura e tau I ta do ni we be ni mai no ka ki lava puke o ha nga he dia ta ofa ka ke tau compare 2 years ago about 2 years ago kamata me ko sio ko na e fu fakakaukau vai mata pu kape no ia he Facebook ya ka te fa malo to ke fana wa ho ek wa mata pure de ke pa ko fa mna to de be ko de at the very beginning it's good to do so why kamata no fusia we I allow it tonga kabana mo fanongo na e hene e chi ga tonga e attorney general from Tonga Mrs. Folomoitui or so ko te pe ko Folomoitui na e hau he tau hosi o hau e whai ngahi diplomatic talk here in America e Facebook who knows to the federal government ai ko mea ko ni kamata no enforce it lao how submit the paperwork so all the paperwork were there last year so it's about time for us to grow up, be mature, and use our common sense. Lotomamahi mo te peitia o ata ka ku tau fai pe e fonga wai tau kawei koula pe hiri o ai ko ki fonua loto atonga ko ki fonua kristiani o tala mai ita ona tola ke ita mo ngahi popo mo ngahi akonaki fa mo
man meri o mai fola ta ko kau ia ke kulai ko aku na ko mata ko talanoa ki ho tehina pa ko ke talanoa pe ho lot fare ko tehina e fanki me fe mau ki fa mala hai tai mi tau ko osi jala o ki he haman ki he haban ki fa polikare pe ko kula be o koe ki ngā aonga te ulawa ai o aonga ki langa whanua o whai. Te kohinga, nā ulawe pika he ki taime, nei taime na whaalau whola ai. Te koe ki potuan, o koe e ki māmangia hoku matahu whai watapu, te ulawa au o wahe mai whola, ke mai ke holo ke tauhanga whakawhai ke hei. Ko tui koe tangata e koe whenma koe ki alwharea rea, koe tangata tonga. E tangata tonga o nofo no whatu, ai otua mo tonga ko hoku tofi ia ko fonua kristiani ka ku hau ai ngaahi ideology mo ngaahi tui whaka o tua mate ko ni ani pen ko te puake pe kamata ai tui whate mo kalati tui whate mo kalati te ha le vau ke tui ko ia he ko tui whate vol a pe ki whapanatu o tui ko puake pe ko te mo kalati o si kohu au pita ni to fine me tokoua I mai pe ki taimi ke e a o pe ki ai ko tui ko ne o kuna fe hanga mo fola te apa ki love no where the origin how me fe ko tui ko e pulanga isleri ko tuku lau mea me ngahi lau me ka tona mai o tua tui fa temo kala di na how me ngahi fonua hiten how me karis e na ngahi mohe misi mo na ngahi scholars it's all about men ko ha me o ngoi he tangata is about man's judgment ki mau luta ai civil society and mo tauhi vaha ngata tangata mo tangata civil a koe mo neipa me ko to o base is men centered self-centered men base I he lau ai tangata mo me ko to I he fakakaukau le tangata fisi mo ai taimi tau o koe a boundary there is no boundary o whai ki pe ai lau ai tangata contrary koe whai nui no mea wai o tua ki he pureanga isileri ne kamata mai kau peteria hawa ki konga kau whakamau hawa ki taimi koe hawa hono ui koe theocracy Pero ano whakatonga te hokalasi or whatever God was the ruler God was the Lord giver koe ne hana lao ne anga nau tolu kau taki o ke taimi na nau whakawiriwiri anga ma nau tuki ka ko Sihova everything was about God o mai to tonu tangata everything was based upon a thus said the Lord ko ha lau ai o tua and the contrary ko lau ko te mukalati o whai ke lau e tangata ko ha me lelei e tangata o bongo lelei o ngo lelei whai ngahi mea ko tape ke fair au mo kaungahi fair but o kai ngahi mea ai o fe pakia pe mo lau ko e fola so ke ko toi tapu ko te kalasi isileri mea ko tokotoa tariu I ke olunga ha ko te mukalati I kai tariu ia olunga ki lalo po o fe hangai au pito fe hangai au pito o matu pe no ki vesi something like ko fare o to mapu ki te tolo no me whatever for mo do na tange he o to thou shall not follow the mass ona ke muy ke tokolahi matu ko lau ia ko te mukalati fai ke lau ai tokolahi pago ne fatu tamaki he kwao ke taimi fai he tokolahi e foi decision hala pe ko pau ke the minority they have to follow the majority regardless if it makes sense is it in harmony with the scripture doesn't matter have to follow the majority ko me teme ko fatu tamaki hala pe tonu ko pau ke tariu e to si ia ke me loto ke to la ko teme ko fatu tamaki so ko tava ke ta pe ko basic ko he follow
Te kai pe ke whao o tua ia hafoi hawa. Hafoi lao, ko ka mea ke COVID kia kita. Mea ko ta pena whao o tua is about love. Peise love, because God is love. Pe ko uhinga ko te tala no atu. Ko ki mo don o ki mamangia sio according to myself. O ko mamangia, pa ko lele he ki mo don o ko tui te ulava vahe mo kaunga whanonga a tau tolu koe tonga. Tau te whito, ofi ma November. Pe te uhawa mo whorofora, ki taunga holo i o taimi hono o teke e tu ke tawhaki, a ngahi tui faka o tua mate. It's about time. Pako whama roko tuki huhu mai nau, lai si ka kaina nau. Tā mai whihi. Tā mai whihi. He koe aho koe ane a whi, tau e whiha. Hong furu tupu ke uango furu tupu me awa nau, whaia taki mui. Kai lao pe, ai kau te mokalatia. Kai ke toha me nau hoka, kai ke toha nau kai lao, nei ki whakalolongo e kau taki loa tu. Sapa, koe kongani, ko manga me kau taki loa tu, pa ko tu ko mamangi a lahi au pito. But yet, okay, ai pe whanki nea ku toi, whia mao ia ke kini ia mo, fise te ringa, teke ke tawangi, ka tau kumi maha kakai o ku mana wahe o tua. Kakai, hange ko lau ke hinka mortoni, kakai ku hanga tamauri, mahe ki hanga tamauri ke kalo, kalawe si hanga. Ko ngahi principolo ko ia, ka pai o mai o ai folofola, o tatake tau tau, ave ke whare kakai o te nawo, o whai e mea i he ofa, whai e mea mo he mana wahe ke o tua, tonga koe mau luta. Ugai ngahi mea ne fisi mua, na e whai me aho ane a fi, ko mata ki whakasi e si aki, a te whakatata. Aho ane a fi, kei tuhu pe tau, kei ai pe e ulao. Ko ia ko tabe ngai whapuri anga. Ka ai hao hamani, hao afea. Tau e me ngai whapuri anga. That was the wisdom. Na e kau tau nau tolu ko ne whakwe ko nistu tō nemo mea. Na honga malu i aki. Ko ne ebeha o whanau tu tamaki out. Songi ne fu mao longa au pito ai lao. Oh, it's still there in the books. But, ko te funga ai kamata ono ki teke, ko hana inga. Fu toko lahi foke ai whea awa kia hufanga whakatapu with no ia koe kau ngai whapureanga. But it's still there in the books. The wisdom of our forefathers, our now tolu generation before na whakwe ngahi koluto ke malu ia ke pureanga. Ko afea pe ko te ai pe ko commit adultery out. You're not fit for to be a civil servant. Pe ko fie lau. Patata ke. Ka we me mahi ki motu ani hau tehina o si. Toho mataki ta toho pe o toho ke ulaa. Alu ki alu au ke la no ke la no fa. Pain my heart. Why? La ve ki motu ani. Ko me a ho e ai fana fanau. Hu fanga he whakatapu kau ngāki pe ai hama, ai lea mahi no, lea me aki whaingo fua tau pokala mai. Ko mea ho e kia, ai nau, ai fefine, pe lahe nau whanau ewe e wānau tolu, mea ho e. Te me koe, kato kau no pere ma kau ke, na he pe taimina nau ki whai halai. Tama koe ni, pate mo mana tu ia tonga, tama koe ni, hei ilo. He ilo ke afio maalangi, pe nā mena te māwe la aho no wha. Ai ne tauhi maa ni oni ni fua ka wā. Nā e malanga. Ko tangata ni na ni, osi pone mai mua ko taiwa tolu hiwa, pe kamata koe ai tau hono ua. Na ulau he piece of history a few years ago. Kono si whenga iwa ta maa puna arifo i whenga, arifo i New Kenya, takai ne whenga ke ni foki mai koe kamata koe ta when the war broke out, the Second World War. Ne tūta ki tonga, kamata rewa na minister ako pe ke tau uongo futu ua pe ua wha. Koe e tonga, we're still alive, a generation koe na tātou tupu ake, o sio mata e ngahi mai moa tama. Ne tūta mai koe upgrade mea kehe i tonga. Langa e haman ai upgrade ko so fai ako move a deriki he langa e haman te hiki hake ai ako foto atonga hai boy ngahi me ke malava ka puna wafku sa lote ngahi havelu na pena o wofi ke ha fe fuka kaina nga we mataka me ake
Potunga ngoe, langa farmer. They made the infrastructure. Everything in Tonga, we grew up in the 70s, kawaii motuani. Mai moia e tamago. Porque que ngalo ki motuani, a lotu na ke lautongi, malo peke valnoa, fituhiva valnoa laini ko yana. Mana o ke beto ngalo e foi lotu na fanongo hereti o. Tanta eki ko hulolo mo bonga loa. Generation ko oku na mea, hulolo mo ngalo ko ene Palestine wa Syriana. Ko ene fa fakatu ita ingo ya. Mana tu ya foi kupo i loto e tanta eko ya. So ko tai buka mago ta wono ko ta. O ko ke mana tu o a o ke ahon. Pe beto ngalo ya. E loto e tanta eki tapu moi. O si malo lo, Ko loto e tanta eki da. O fa no hele tio. Be tapu aki o mau hau ko e pako takava ko ha foi dia, de whanonga holo koe muri. Au, lotu kai e tangata i paiseni. Wa weo o wholau he wakalolo. Liko, hufang he whakatapu. O kabete ngalo iau. Koe fu tui e. Pakoe ngahi i waka ngari mo tui. Ko ne whenga koe alu ka ke toa i urope mo whene alo hafure. Tapu mo la ago ia. Kau ngaki pe ai rea whaingofua. Ne faala holo i whē mo whē ai tufi mai e monu ke mai ke langa ako takipuranga. Tupa kai whitunga fulu o sio tonu he lelei ke kena e anu e whanua he mai mo e tama whaito tonu ko nane tauhi au e mea ko tope nane tauhi maa. Au kono fua kau. Au mani wana ulawe fukau ko ngake no ia kone kau ngai whapure awa. Ka koe lao ea koe e ngai whapure anga ihe aho ne aihe tau whankui. Ko o komita taulti ko te aipeho affair out. You're not fit to be a civil servant. Ko unga ko contrary. Ko kusoni ke compare. The contrast is a typical civil servant mo ulwe whanua. Talo ene whakmene mai moa. O mantu e ngahi lelei ne whai he tama. Koe aho whakoi o la ulua ki la ua la atolu. Tau spela koe tonga. Toga. Tonga. Koe riwa ki mega tama. Koe nane hanga o adjust e tau alphabet. To e J. Koe siao si. Na e J. J-I-O. To e J. To o me pi ma mafa. To o me umea koe ya. Tau ngai pe pi ma ma. Tau tonga. Koe ke tohe T-O-G-A. Koe tohe insert me ke ena. Ngahi adjustment ni na fai ngahi mai moa fisi moa na fai he tama ko ni mo ne me langa ko to he tama atong. Na jai vai ki me na fai e la no tolu, but to a certain level. Faki level o local pe. So fe liwaki be tama me ne mai moa ko ko Tonga. The first Tongan may be a first Pacific Islander to hold a degree from a university. Ko tui ka ngata he tāka toi Tonga, ka tāka toi Pasifiki. Ko e whawhore mai ke taiwa tolu hiwa. Kei kilua o motu kaunga ke aloha nau sitseni o mau hana fu matai tohi me he university. Ko tau hau ia. Pako utala noa ke ngahi mai moa, mo fisi moa ai tamako ia. Mo ne whai e loa tu. Tauhi maa ni o ne no kovina ne te mohono. O ana. Kai o malie kau. Si o mata mea ke he aisi o tuhu ke kasi na tolu ke hoka tau ngā pīke. Vātau e whanua mo tau si o tae ofa ki he lāho no whā. Ko tui, ngahi tukuaki koe ne tukuaki ai e to whine o e haue aho ni. Kanau tolu, tau e ne whiano tukuaki they were able to handle it. And, bear with it. Because tukuaki e nau eiki ka te au o ku uhu e ka te kinau tolu. Na nau tupu ake pe o si o he ngahi mai moa e tā māma ne mate mātonga. O ngā nau, rea ko ni nau, si o tonu e, mai moa tā mā, tō haerangi nau i pangapang. Whakawa e māketi ai. Too bad. The project, it was ended up kind of failed. And I know
Ko tai migo ko kau ngaahi mai moa ta tuku ta ma ko ni osi to a valu mo futu pu ya ko ni tau le ke le ka apito ya ka ke fai e ne ngaahi tila mo malie toa mo pa o e na fa fetongi ke ai ke o tonga fe ko pang o tu le foi ke ko pa ko te hopa le ka puna pe minite tolu o se foi ke tonga ko ke tonga e ka ke mai mo ta ma tu e marketi ko ne siolo lo tapu mo ta ma ko ne project ya mai ka ngo tau te fito ke motu ko na mau tolu o ni wa fa no le ke mai mo ta ma ave market tonga ave ke ka benefit ai on ki moturi aki ni wa mai na kau hono fina ngalo ke kau ke benefiti atau alange o lomaha piki hoi tona ke ang ni wa o ave ki pau me le ni bo whatever was available ke ang for market kage when I told whoever executed and carried out the project they didn't meet a standard me anai na hoi ke tama ke au ke benefiti si ka ngoe ho maongo motu he marketi ko ni kage na tole fa ho albea ended up they lease it out to a private business kada ma habe ko tonga na ore bu na sell na tole o tole ga ka wo hala te tama ya ka go nga ko na ka si o tonu nga na hopoki ai hamba hopoki ai marketi ko ya na lo tonga pa na hae de ngepo mo kuini ko hai mane palestini ani me havili mone havili ne fai tapo ki ko ya ko o mana tu le pe ve haman ai ko o son tapo aki pa ko fe ko to re ka ko ta mal ka ki fa ko kuini mata ho na ne me ko ke kose ali pite pa ko fe pa ko ki be ko mana tu melie ko fe ai me ko ai ta hine ko ke kosi to gi wa ya ko fun with go dignitaries ko wana ha mo te niti mo fa of fe ko ne ko te ko ke kose ri pine to gi wa ya pana ta ha na ta fo ko ka fa ke habus me fa malu pa ko gi be be ma la no wa ko ko gi ko mana me ri ai ave ta ma ke habus me fa malu ko ma ko protocol ko du be ko so ya ma na do so ya ko ha na be fa ta ma ke habus me fa malu ko ani afio o ku tafia so tia ko tu ko to alfa tai ko so na ni tafi ka po ala ke le le ki mo don mo ku fa malu mo ki fa malu o fa malu o fa ki ma ko no whatever o ko na si ma fa malu ta ine ko ko se ri pene ka ta no ko ni ko na ke talatu o ko ha foi na uyai ko Filimone habi ko mone habi dia te ani me fola tata ki ko ne ne ka tonga fa fa mo hopo ke marketi ka ke ha ko lawe ko ka ne ko mana tu ofa ye mo tu ani ke la no fa ne ni o se tonga ne lang malava ka punda wa ko chalote fa ua mo me ake ke ne fai ko luva ne mo for the service of his people Frava haman alu ta visa ki nusila. Ba woni ke tori kon ko ahoni. Ko fanongo tori kon fai kon nus Australia ko ne ta tuku ia fa to la tama. Ko ne ha ko ne kore ke no kaunga. Ko te de mahalo ki fema. University peko fema ne ako ko ni nusila Ko no kaunga o kick in there for scheme ko ya. Ke ave ko haman ai kautori kau yang ai project ta tuku fa to la ta ma o fa ko ni tori ko no ma o tau foi ko la he tonga ke to la he to ko algo ki no sila mo ke ko tala no ai ki ha ko ki manatu melie ki ta ma mo Lotomamahi sa ke sana na mate ma tong ha ko fi ai sia o tu hoi na ko na kuonga ya ona na kamata me ai fakaanga'i very sad kango kulawe ko kawi ku tala no mo fakaamu ka pau ku ke tu ku tehina te ke ave lao tehina fe ke o ngoi o fa o ngoi fakatomala ka pau ke fakatomala
turn in e kakai ko na ko whakawhonu mea kia te koe. Tala nau tolu, kake hao, whakatau mala koe. Tuku e whakahia ia mo mate whakalongo, mate pe mo ia. Please, it's about time. E tehina, koe the door of heaven, of mercy, and for repentance, it's always there. Whenever we feel the need, we feel the leo e tausiti, son, come home, son, before it's too late. Kanga go ki whalawala ko tehina. Fu tala noa tae ofa na whai ki he. Kai tau te whito ki la hono wha. Kau e si mea ko si o moi. Fu tala noa tae ofa ko ngā nau. Rau ki taimi mo la hono wha. Koe ngahi manatu meri e mo. O te si o moi. I he hao e tau tupu. Nau ngahi fakakaukau whakatau tupu mo e whakamare, you know. What? Koe hawa. Ko hanga. Maybe lai whehui, lai mo fakaanga'i ko oku he pepe. Koe hao. Koe mea kone hawa. Ki lahi. Asi lahi ni whamalore ni tā mai mo message mai. Mai mo kau tā mai. O whakaloto lahi mai kia te au. Mo kau mea whakaloto tā mai. Man, koe wako naki koe naki whai. Ngai fwoi video ko ni. Koe fu whakakoloa lahi whakaururia. Kai ki ngata hau mo whaaloto whaere ka mato e koloa ia mato mo i whanau. O nā tolko na mai rea koe ia. Where's the Lord? O kaha ki aunga ki motuani. Ke hoko e maki palpare ma whakaloto whaere. Ko ha mea ia te talanoa ko tehina. Tako te aunga e ki tonga. And I think I saw it. Nau tō nau ngoi pe. Ko talanoa ko aku ko tehina. E aunga ia ki he generations to come. Ko inga he aipe u case pe he is going to arise in the near future. And here they know to get manatui. Also, it did happen in the past. Na ni hoko. But na tala noa beheni na hoko. Okay. Ko u fakaanga'i no ha'u ko tala mai ho fa vai mo ko ha me na fai matong. Ko u feu. Te o se mai no peka te mai no ko whakatoa ko ni na te kai ke nau sio na te polkala mai. Pa o nga nau tohi video la ki tohi video wa. O rewa ho whakaanga kapati mau whanga malie o sioi. Pe te lawa rewa o mahinoi. Ko hai au. Ko ha o he. He na u ko that's why I was too long in the first one. I was struggling. Ke whakahai o was whakato mala. Kau he ke whoki mai o whakamatala i iau. Ko tehina matau tehina whae. Pa koe kau he mea koe nau Lotomamahi ai pe, na tolu toke mea mai ke fui video ko ni. Kau mea nau Lotomamahi e, toke tanu pe ma whae nu sila. Sisi he ma ongo whae, ko nau sisi tahaya. Tanu nu sila he tokonaki, mako tokonaki aru. Tanu he tokonaki, sabate, monite, humak tehina aku i o lulu ko ni furu taunga pi tonga. Pe au sio mata he fakai naki ko ni he mea. I he Facebooka. Mo taukape, mo tauhuke wala, hufanga watapu. Hey, I was so sad and embarrassed too. Ko tehina ko ia no manga mai. Pako soke. So ko fie lau. Ko kakai. Ko ia pe himself. The horse mouth confess mai. Tau e tahanima and the tila mo ifi ice. Fe tupu ice ki tong. Tau e tahanima. O ware peku ne crane, tala mai, ni alo lau folfola, tala mai, lau e folfola, aho e tahanima, taku ne hao koe amo e malo koe teni hanga taki mai aka, I dropped me tonga. Kapana tolu na siho video lagi, na osi mention pe. Satu pe koe, satu pe ne tangi he foi aho lagi pe, na osi mention pe video lagi. Tehina, na osi pe aho lagi ke pāpaki mai, a wrong motive going na kitangya even yeah. You were up for the gain, for the money, not Tonga and the nation was not in your mind, in your heart. It was a front. It was a but you were totally. It was a business. You were looking for a way to sell your talent. I will put things into perspective.
Tok malo de mafae he to na ki te kai po tolo mafae o hau te na ko lulu to e ka ko me ko na si yo ngo ilahi tawanga ato tawanga mau family mau lotonga mau apisia lotonga mau tengia hau te na pa ke fa hau lau they are not normal people, they are in a different world and plus pa ko nga ko na fe nga ke fa mama fa ko te na no fakaanga'i nga ko ta me fa tonga ko fe veito kai aki fe tauhi aki fe fakakape aki o lao ia tonga na tolu ko ne ko kolo ko tabe ka ki fa longoa within the 3 days ko pa ke po tolu ai pa putu ha kolo ka to mo fu ha tutu pe ko ha fa nga me longoa ko fakakape ia ki peki ai au nga me tonga fish mo ha ta ko tau ha ko tau nga fa tonga te talo te tupo te ki mo to pa ki to ke kasi ate me ma au te mate ai ta tau ai ha ko toa mo palai ta tau hau mono kakai te hono paanga me ako to fa eki te tupu paku fa va ta ku te mate ai ta tau toa ai ha ko toa mo palai te fa ke ki ku te eki ai papa te fa to la ko ki te to tamasi sian ko ki ta ko tanga ta eki toward the end of your life you are well respected highly regarded in our culture aku te tokoto ai ko tokoto anga tu me ako tokoto lele ko tokoto o si pa fakaanga'i pe ha o ke tu ina te fano ta no tu ho la anonima haere mai ko kwa to no i te wa vai ni o wa putu faere pe ka we ni fa ori a fe ko longa te me takai ke ta to ka wai mo pe ya tu wange me fa e ki ke hai so ke ta fish mo ta nga pe ye mama te king ai fa papa o ta ka ke au ma ai tin o ki off track ko me ko ya ka ko ta no ke fish mo ko ta nga ai me ko pere ke ki mo tuano ko hauka wa hautonga ona to mau na do to sio me ke o wa ke no no so ki tawanga mahalo pe na wiki ta be wiki ua pa to vete na ulave ku live kon ko si na ha ko na me ha ki me fa eki fe sorry I've learned na to lo fa to pe si to you know we learn by every day by the day our knowledge is growing ko se to fa to ngai ai programa kon tan pinche ta ko ba ke ko me ko apisia ko me fa eki all this time all these years ko lulu aki mo to ane ko ki lo fa ke ta ko me fa eki apisia ya ho eki ko ki ta to lo ko ni o ta ko no ui ko apisia apisia ko put ta ko no ui ko ta ko ta ki apisia o ui apisia pe ko put ta ko me fa eki ui ya ki ha eki kage lahi ko na to mo fereni ko fa ya te sea ma ko lau ni au fiha ai ki pausi ko na ko me ko no sea ko u me fo o ta to ya ko me mi ta ni me fare lahi ai ko mata ho ko na pu o kalani ko ni fa hof kage okay mata te na fa me tehina pe a te ki tala no te mulava le put into perspective who am I why becoming a big case to me why how me how te na lulu po te ha mo te ka he lulu ke tong ko hau ko hau ko ka te au after all these things te mo fa tonga ko si anga ko tala no atu he ko na u mama he no fo ha mo ba malie te ha mo ba so iku me americani te wafta ni ma ki tonga mau ke ki tonga at goya ka ko vengan ke si kiria ko hingoa he ni he pe na u ala mo truck mo me foka ti mo to na be ti nga tot na be ti ve na mo ya ki me ale america tol america tol na ti ala mo ya ba fa ta wa te ta ba to pe u te ki lo le u na SUV touch Durango ei le be ti nga tot ko fa noa mo ua noa mo fe ke na ja po te ki ve no foi tonga neongo ba ko mano foi tonga ni ta ni foi no ko ya ready from day one until we left
ko hinga ko nga nai pe ki se ni pano winga nai ko ki nai ko mo ki business ko tonga ko fair fair ana be me faki me ke na lele na ai te ki loki market na e fui time lele papaki ve he lele me papaki pa lele me papaki pausa ko atere na u falere lo poka bena falere ki ke dini ko ya na ki fui time lele kakawashi ai ke kita ki me faile ila lo ko va mata ku ngowe na si ngowe motoan ngowe vai ni tata fu te os foi te ala fi tava aqui lisi kau ngapi au wai ko te te me mai si tonga matua ki kau tata i nunuku na alu piki mai na toki tonga we me nunuku mata kolo ni fatai i tonga matua ai me konga ki matahau mo vautu i tonga we me na nga ki la nga tu ke ka tonga we me la paha mo fola na fanga aki ka ki la mu alu o me na dol ki tonga tang matua ko ni na o to fa na o ka de foi to fa mo ko foi matai fa na to lu na me fu hia ko na ko ta ha to fa na ko na ko tonga o no foi ve wa i nuare na ma va bu na fo ki matai fa na fa o mai fa mo alfa o si tata me foi to lu to a we i lo ki e ka tonga o ko na be mo ko pinat ko e kai fina pinat mo ko na torres que haman uta ki te la vetu ki nusila Hawaii be mo nusila foi project ko ni na bau kau fatai mo tanga ki Palestine malolo mo havi en go ni mi fola e kau tanga ki na mo tunga fina matu ai he mau grupo torres ko ni o mala he de mau kage ko ve o fico te digo que ai ba ko kuresi na o na si pe me na fata na tofa na pe me na ave que fea no fea fo pe ai o me na fata o be fea na ga fa market na be ki fineki na fa fia pe ang tu kwa me o me ki fo ufi mo whatever na abo tu ko fineki mo fo meren mo me pe ka ko to ngan fa ta be fea a ko fo ufi mo me na fa ta be fea pe mo ha meta pe ko kuresi Lesi ni mai mantu pe ka sotia tu falo lesi ya wale be blo la mi fe se ne me wa fe de lori if what lesi ko to fi he fo ki fe man a longa algo te lesi na fu me mila lesi to va lesi fala te lesi na ko ki me ma e ka ua ne o ma e ka ua pro pulana o mani mi toloa ma mi toloa pro pula pe a ona to ya longa a fe de fa de ya longa na tu fa mau si lo ki family ko ngau ko aku ya ko si me na marketing la pe tu fa ko to family e o ke i lo pe Afimeimo'unga ko na apina to na ki wi to na ki fala i te ko to pe ko lo mo te mele five ko han mo ne fai ai ko si ko ne fai ko sa pe ko to e ka vai o ko na fai tau ki ai ke ka vai me ne ari ko lau he toko na falai ma mo fo mo te fe to na me ko fai fo te to na ki ma to na ki he a me falai to mo ta he to na ki o fe ta ko ki te fe ia tehina ne i le ka mo me ko pa do na ma si to me fai fo te to na ki ko hopa mo sain me a ke ko tala no ai ke lava ki hakano isolate mai auia na be ma mo wa fe tanima tahono tafitu okay tahono ki palpare mai fana palpare mai tani ulaki palpare mai tani no palo parema ya ala mai na atu tani lai ave Australia pa na toni ospe pa fokan ki tonga ne visa ospe ha don mai american Pero fie si malie tu ya. Te palpare ma mukta ino no wa. Na ufu very disappointed. No foi peo que ala lot. I made a biggest mistake of my life. Ko Lotomamahi pa tangu tu le va. O na tolko ni fana, o me ko te ita po tangu tu. Bad, very bad.
mita mistake of my life ko tangutu e api no for alwe family ya lot no be uyo oh vale found myself at the bar well hoka go ya o te ben oh alwe be hala alwe de go na mo go ya ma go waftavalu o haba na ai o property na tama no family ka na sitonga property mo o ata e pa exchange home attendant for o fitaula ke na tolgo na me iau ko count ko ki botan ha fa pa tau ki ka tama ko lunga me ko pe ma fitaula ke ko ha attendant for ko fu count a feo o warbe tama count Pada utau ko to pe na hau ka americano fa ka supply me lai ha ma begin alat book supply ro tamai ka de to ma ni tang o ma si cái o phải tao kai mu wa fa tao o Kevin o ti tai ki si ai ko fi bia kon lai e kamataanga wa tahi wa o ngoi pe ko e via kalau mereka kapekano tau tu ni o si ko fa mo mo la ki la no wa ko fa mo de fo no I made a stupid mistake who found what tapu and I have I'm remorseful fakato malala I look back that's not me pa te fa matala di ta o nga ko tehina de confess be hene live confess be tau ta nima ene fe tuku ai si au ka wai au ki fe tuku ai si ki tonga o tila ai si moifi ai si ko ki moto o me I went too far the other night ko ki mana o to mai tu tapu ko ka tau to mana tu ya ke I didn't need the Bible ko ngai ko nga prove ko tehina na ka ki wifi ai si ko I went that far and grabbed the Bible to prove que ngai ne fa ta mai ko potang no ko pa ko ni pa ko me no fai I did it but at the same time not we loi I was at the wrong territory but now fight but we are little bit I was smart good very interesting I go lao na ka I didn't need the Bible na don't pay ke taratu pe my word should be enough una ko tatau I fear I'm a God-fearing person no is no yes is yes I didn't need the Bible na bebe ko man so ko be I don't know I never used math teka ke with ice do ta but prove my be he ka ke lava ta ai tonga na tol ko na wi mi ko to ka lava ta ai ha ta mai tu ko loi pa ko algo ya algo la na ki fo poto opito wi ai ko ke with ice nga na ko to pa o pass so kai ke ilo ata ma ko ka kai ko na ilo that I was involved pe ko to fa pe na o to ni ba about 3 people that's how careful I was albo pas ka ke hanga ko bel hol ko tu fa ha na ki na de ben na ki fa ni ya o ya me ka ke na ma wa ki se ni ba ko na fa la be ki sirin ko ya na o se pe hala pure am I he pau he po ki he po man tu be he ka ko ri bo ko fa ho nge LNG ko be no no ko na usi lo be ka ta buena ma to no mo ki be oi ka to te bure ko ala di ra ko o ta be ki ha me mo ko o ta ni ko he wo to ka ne pa ta ni ma there's a lot LNG ko alo me fi ha fe po yo o se be ai mana no no mon net me ta ako bla ko na me ko ko apply ki to ya revelation to fa asiko ko the woman the harlot ana ko be ko ha fe vine to me to ye fo yulu ko Babylon fe vine fe awak decked with gold and silver and all the minerals and all of those decked with pe mo ne ha ko fu
koe wine. Ai koe una uhanga ko I draw the parallel. I connect koe the woman or the harlot. If you feel waki, we wine. If we may always go together. We wine, kona be more. Kona more. I go launa, I go na famata like okay, e ku fasio con koe poko mo South Sea man, LNG. Okay. Mat, cái chuyện poko mate mon. Thằng đâu mo đâu so fa mat. Bà con để từ qua kia pe, mẹ con nào phản nông à, pe tot. Mình cái cầu nãy thì con nào vào lòng nghe. Hít, phê nào cái mẹ lấy nào phải ta. Anh có lâu ngồi, bảo win pe, bà con có tala, có mang tala nói pe, tala nói pa ngã có phao. Một cái cầu India, cái India, cầu China. Bỏ ra anh có nào làm cái mẹ vô gì, nó kỳ phô cái tàu mẹ China. Rồi tala no pa ngã có phao à, mà để xem mà hiện bây giờ kita ngaahi monu na no mau ni kau saina. Pea ko fie lau e nau eiki tena ne tanguto ai fusea. Owa, tau e fia ki mua e me fakaanga'i mo ne fisfisia ke mai e kau saina no foi tong. Tena ko ne hekai. What be lau ve? True color of a person, give him power. Then you're going to see his true color. Heka ko he mene ko e tangata ni ne strike the pen. One strike of the pen. The Chinese flock in, ha, utai visa, tamai retio, con monoen, the tau fefola wak. Go hai, tonga lava to tongi ta fea all the way to China, ko alo komi mo i China. Kai tu ko Usila mo Australia, te to tonga beo, Ko hai na benefit, his cronies, his buddies, and who knows how many kau haka ice in the how e taimi ko ya, ko na tore na monuia, love of money is the root of all evil. Fear goes in the night. How we don't follow tai visa ko ya. Ko be ka ngai for decision na faka vale. Mo na to na ulavi kegi. It's almost like I would say the rule of terror. Fai fear with the time ko ya. Sio te mata accident ye pengeng sapate. Oh no, te puaki pe. Ko pura ko ni na foka mo fu pa ko ni. Pa ni tonga hoa wa fa 24/7. Pa ko lau ko i fa kaka no ai ko ka paipa. Mero ke sio gay. The harlot, the wine. Oh ko ngai na win wine ta pe. No, I say wine represent alcohol. Me na o pe. The harlot, wine. Very rare. Okay, or buki asa taimo no hoa. Ako sione ka paipa ko ne puri ama, O was mahino wa hoa. Ko asa ka puri oa, Ko ai and beautiful look ki tau. They said ke tau malie to tolu, Oa. The harlot, the wine. The harlot and the wine. Ko me ko ha. Ko me ro adu lau. Ko fi lau. Hanga tau forefather se kau tata iki matu to ko na na tokan ke lotu o tohi lao ko o affair be with my fabriana out. You're not fit to serve, again over the years matu la la fo na ngai fabriana la na se ki ko la po se ni ko la hia ai the harlot, the wine no me fa picture ti pe au si o tonu pe ko wango de lawa ko ni kana te mo uai fok ai moa tau si mo mo la we si how te osbe hala puream pa ko mo ri nga e ni ma te taki me ko mo ni mo palpare ma mo wa ne no for be family no for we mo reni pe we da o se o me ko di pa ha o we ani ko la na ki play kana I was smart I was stupid but not totally 100% stupid. No, he's stupid to a lesser degree, not full force. Stupid, don't bring it up here. If I'm stupid, don't get that. Anyway, kaya ko be ko na ho ko ko ako law ko na tol ko na siyo ko iyaw ano ko law I did not need a Bible. I don't bring up talat. I never use it. Ko nga ka kilaw hatahi tonga o ha o talamay tangata
fuki lai lai halo ya ki iPhone. No, I did not never use it. Never use ice. Never did no eat drugs. I got marijuana ya. Te kai ke mari. Mari ho he taiwa hivanima. Only marijuana. Teo sio ai ha mo. Pakoni. Na tolu kono ku tala mai ka atu ka to pawa ke kakai ko fai to o ia o drugs. Hai mani UPS ko siolo ko na tuka. Ko foi loi e eho. Hu fanga whakatapu. No foi pango. O koe pe lao ia federal. E mea koto. They make their own law. Now, pure if I tell you, I don't know law. Koe I see talu palo parema pango ia in the 90s. I see. Hake utayu. Kau e kau tonga e buk whanga where, wai mu whanga where, nau sio me mi tonga na, nau hola me iai. I see talu me hiwa ngofuru tupu o kukei. To e tau lalo pe pango. He I see o au ke ahoni. It will never stop. Ka hau e kau te mga rati tala mai, ka pau e mai kotoa e haman e pawa, ko e whaito o ia o e drugs, ko e mai kotoa e pawa. Pang hono ku tau lalo e te mga rati, they cannot. Ko apia, palo pare matatau. Pagoi mea ko whaman manator ke kau te mga rati. O kai ko e palparema, o palparema i tonga e whaito o ake te mga rati. No! The answer is the word of God. If we only can find people who have the word of God dear to their heart, they fear God. Anga ko glau, mo de hina motoni, fakakai, na hanga tama imata ke kalo, kapau hau hanga hala. Ko kakai ka mau fakakai pehe, hakau taniela, au ke fare. Kai ke te ha harlot the wine. Harlot the wine. Okay. It's still there in the books in Tonga. Okay, yai pe. Kapau ke hawa. Kapau ke ngā whapurianga. Kai ngofua ke hao affair. Kone vai pe affair out. Okai pe ngahi lao ia na fish mua. Na e whai he tau ngahi kuhi kau kai te ngā. Wai mo lao e tahai koe tapu. And when Maduna allow if they see him, he will go see the Aho Mayata. Now, Lord, they say before I'm to up, Deuteronomy. A woman shall not wear what is pertaining to a man. A man shall not wear what pertaineth to a woman, for it is a abomination unto the Lord. But okay, Faulewa hetau fanga kui, itonga, tapu, tui he hoi tangata, vala fefine. Tapu fefine, tui, vala hoi tangata. Again, the days is coming, and we know evil days are more ahead of us, which nowadays, because and then ufano ko malango ahmed ko lawa Palestine ko malo lo ko toka ko o hai ko tata iki o malo mo do ko pare mai ahoni America ko me ko political correctness ko law atola it is a what do you call democratic mindset law atola tonga ka ni fi fo ya ta tonga fo ka mo to fano ngai me mo de ko political correctness ngaahi hala wo fa ke law atola it's from democracy porque base ha fo law fo me fa ke pe ongo that's political correctness au ka wa ta fo law na go tapu hang he tau whangata mai lotu, whao lao, o e tui he kai whewhine lao bea, o e tui he kai tangata wala kai whewhine, fo I lao nai whao he kai fear God, now tohi lewa, ina base me follow la, but because he wai toko tahana ne hangana ne poli on the internet, poli, pako tui toko taha koin tene ongo ipe, na ne hanga une post yake, koia na ne hanga break the law, break the law na kona ne kamata ne fefe me holo no tokolo o tui ai wala cross gender hey please tonga I'm not preaching hate I'm preaching truth hurts truth the word of God cuts through the heart ko fonga be folo fola ne hokai mamahi
A lot of times we don't want to listen to it. Why? It's political correctness. Because of political correctness. If you ever raise up that law, everybody will be frowned upon you. No, but everybody will hate you for doing the right thing. Whatever. I'm just saying there was one time our forefathers were God-fearing people. But then my purianga, go for your out. But lahi kai paanga, but pal pare my purianga, go na go follow he lao na fau he tau fanga kui na now fear God. Go tari he pal pare ma tonga, go the word of God, God-fearing people. Oh, how I got them and I'm ready. It's about time to do it with the word of God. It's about time. I will come after you. It's about time. Go where you belong, to the darkness. You have no territory, you have no right in Tonga. God and Tonga, my inheritance. It's about time. Totonama, or Tulia Kafabodi. Not me, not necessarily me. Go as admit, go for Metakuma, go for Farelia, go to nothing. But there was one time I read the scripture. And I think, okay, I met him. Angay, Yama for oh, who got it there? Kekautamakalati, pay it over Mata, Ma. Oh, my for automatic Tonga, for what? We don't need it in Tonga, somewhere else, but not Tonga. No. From the person, you're going to go full of fine. Toaki, Hola, top in my eyes of the devil, Hana Siasi. The Popoi, gambling, nothing. It's about time. The tapu ni faki pesi koni, toaki tupe, hala siasi, never, LTS or whatever. Kaya na Popoi, I may have a gamble. No. Suka kakai ko ya, homo fushi makakai lotu, however, hoa kau fai fekau, hoa kau pisape, kakai na fakabalu malu ke fai mawe eki, mo toho makakai ko ya. Kautupe is of the devil. I saw Fereni, Mamae. And if you really get algo tangi, please don't go. It's not of God, it's of the devil. Hekoya be tu malie. Na whakalongo. O takta fao e ne kilu. Aho di kuna ke. Takita kona na ke mauho laubano. Kape maie, kape atue, kape maie. It's of the devil. They get tapuni. Like mao. Belong to the darkness. Vakai kapekape. Fakaanga'i. They are from the families. Fakaanga'i. Tama na utumu mo palpareba. Pena o mai ke na mai o kailao. Motohu ki tonga. Motohu ke umata. Kape ki whanelai. Ke tai poho a tonga. Enough is enough. Lohi aki e kakai. Koe tu malie ko mau tolu. Feunga tonga. Democracy. The sword. It will reveal your evil. Not me. Because admit that I'm nothing. I don't belong to any denomination. Maybe at time they screen point out that because all the churches, they are idolaters. Most of them. I don't know no tehina, but Parakuna they fight all this time. All this idol worship party, all these idolaters. Reveal that with the word of God, the deception of my little brother.
ita na tolu ya tala mai tu no ka nuve ka mo ke fatanga e ngā nuve osi e ku hanga out loud na te kaka e tamasi mone loi mone kai paanga mone tamate kon tamate osi fola hete me kotoa a kaka ho tehina from day one now tange nuve day one now sa tu peko la e papak mai he koin ati kita no maybe it makes sense na ti tonga au lau na pe ki mga mo oi na ta falan ka vai vai ku mea una tolu ne fa tau u falani mo me na mauta mate matonga we sell hundreds we made a lot of money mate matonga we print our own na be ku me au na be american para he me ngawe na Afimeimo'unga ate men avi ki ai mo tonga vari ko I think my family go na tang ave kato vari no ku me ngawe ko ta falani Afimeimo'unga. And I did work with him. Time going go mat matonga. Ta ufalan. Oh, we made money. Kaya lo kaya how much he made. And now later ta falan ko fatau he fea, fatau I atele. I pausa ko ni lo pau kamea. Ta falan ni for lo I screen printing. I worked for some people in Pampanga screen printing. So I made my own design. But when I go, that's how Nuve ending up here. But os ilo que tá com Nuve o arte. Não sei, arte eu também que pode arte. Lógico que ela se quer. Ele goia com no talenidi arte. Ele a hono. Ilo fatal tal lá que hono me go arte. Tech, a mechanic. O meu ilo si ilo ali hono. Mau na be ngaawe with everything. Mas stick agora arte a Nuve. Ele a hono. Pada kita utang dia hona. Aku siap toksi awang te por a hona te lava fai te kita ko ni la na sponsor te ki fana. Ki ko to ni ma. Pa mo kata ke he lava te me ko hanga veve. Ka ko kuinga ko venga ki hanga prove I'm a normal person. Na tol ko no ita mo fariri aya au he ku tamai ko fatanga e nuve. Please, osi hanga exposure to this deception ni mo. Te fa over te me ko to ha ba no da ko ga me ma pa no lau now I po aki fa me ko over 3,000 e ko to fa ko te ni mafe e fa mo ko ni ke ma tila ko mo nuve ka we ma na Lotomamahi ai o ate ma ko ni na ko papape to tonga mo pambo polota tanga sima everything ma ke ave ke ukolo ko me na post ka pate mo sio he hago Musio he kuposi, o kotoa ka ki poso awake. Ki poso awake. Whaka ofa. E nau eka te anu, ko whepo, ta me oi kai koe ki temporary pe na eke mea. O wale a neafi, tohi mea tako taha me awake, mana ne siu habu mea mea ta mea. Maa loa pito si ai mau papa. Po peto. Toko, te lava whetu taki pe ka taha eu, ta mea, ko hini awake, ko peto. O ke te lava whetu taki pe ko whepo mea ko ta mea. Ko au na uto, ko au na utoki he fuaka ko peto. Na ke ka pou ia tama I kai na ma ala pa nuve o mai I fe ko I havelo ke ka mo ia ka pou ia o fa no mai to na si to tongi ka to me ko to pamu pou tai sima everything mau lo ia ke tam si ko fa wat o ale fa no mai anu lau na do te ke I loi o sto tongi algo I te fish to ai papa mai ku kolo fa te fish mo e week tamai ki feko ki feko ki na top tap o ko fa mo na tolo ku tal me ku fa vai mo me day one o sio be ko tehina now he shut out in the business it was a business but he had a good name vira against ate o si sio nuve an ko la na mata falani ko na do ita yao please you don't know me oh kape ma ka you don't know me na tolko me ko warning ai na tolko mau kapekape he kulai ni o tohi tali ke osi he ko ko pete ke to lere mai to o he te fola he te fola ke popoki ho mata ko popoki ho mata oh sorry I've seen that o mai o kape me ko na mai no ko sorry to remove it I'm different
warning ako mo tolo talo mo kai la mo kape holo Facebook. I will reveal you. Talo ko for manat ki pes ko intellect. Talo ko ki pes ko mo hoka fe e fare tu I mo para ku ke na fai. O skola ka o ta ka intellect. I posa ka be kakau. Teu luo taha ya ko. I will come after you. I will. Not tonight. Teu hau ke foki mo tolo ke ilo e tonga with the word of God. You are workers of darkness. Destruction of Tonga with the word of God. Te ati ki me aki fatata va be ko ni. Anu lau. Ko whakawa e fupa ko na ko mama sapati Tonga. 24/7. But lo Tonga wige tuko upa he. Taha ngeng. Taha ngeng fon fu upa. Me ko matu ko LNG ko hiwa pa. LNG, ladies and gentlemen. Poko si kau pai pa pe yung afford e wanga ni manoa. Te te filha também foi mas eu aqui tô lá o cato calma também te filha também ficou pai pá para que fone lá eu vá fone tá mas o tô que além de mas tô que até mas tá mo pai pá tá o que tá pai pá calma também filha também boa te anu lá te sio te tá o ia os mais no lá fora mesmo te hono hala de o ko moa porque kau yang de verdad hono mo puna money dinero español dinero the harlot the wine the harlot the wine because we mix here it's called fornication adultery adultery falong etebe money panga more the harlot even if you with the wine kakai ko ni I will come after you kakai ko ni ko face ke usatu ke tau fana mo mate holo he pa como tau no como tata va he mai o tau mai te mo tau sao e puraga toga ke mate tu pula ke fai lo tu mo tau fakakaukau tu pula tu lo wa kau fai ke kau na ngau e tonunga set up everything katawo fana mo ua ine patau hao ke to ngau e kakai na fear the Lord katau hao mo tau nima riko nima paraku nima fe awaki ma nima kai hapanga ke o mai ko ai ko fau pure anga tonga fola tau tupu mo lau fola to sio ke fola sio ke kakai ko ni fakaauha kakai fakautua mate na na fakalere pure anga I call it it was a rule of terror ai mate ko ni mate ko hengeng sapati extend mai le taha extend fanga mate fere a mate be mi fe me vai ni he hala pure anga hengeng sapat mat wine kau the harlot wine the harlot in most cases bago matgo ko ki kalkilalo ke tamita fasi sen ju ka harlot but the wine mo icy away técnico ya ko icy tonga na fau da asimati ni tamang mo ilo ka ulu feke kapekape auresa ulu feke kako ulu feke ko na mga awe o ko tala mai na he was summoned alu appointment ke office paremia o interview ko o de ha be ulu ia ko be mo alu ma tolu ia it was not genuine it was not sincere trying to fight the drugs it was not really they were after power because when you have power then you in the position of faloku takapangako it was so obvious ano ko lau hete peko ke tunga fu portfolio fa falo te pe one person the person
Nane malava e vai tau vai tatau. Falu te koto e fu portfolio fa Ala ke poko tau te poko mai he fu pote fa. Nau toki haka luku ai pe ai. Haka luku. E koe foi pote ta is about 60,000 tongan pang. Man, fu haka luku pe. Haluku ke faluku ke fu pote koe Nau toki haka luku. Kakai koe tau e nau tu lulu e pure anga lulu tama Fe mono atu works all his sphere benefit hono sphere kato son-in-law son va lawe uniusi PA kai peke toi pe mai aku te hano ua popika my son my son he knows better me ta mai ka beta ta ia fiti tonga kai osi hai kapa moni pe hai kapa my son has to be there osi koe after his rule all his family benefit from it. And we don't know how many 10,000 or if not millions they collected after one funeral, with all the whatever. It was the rule of terror. I therefore live na hope tonga. Mato ke polo. Mate be luto to alofa. They have no fear of God because the people, they have no fear of God. That's the problem. And that's the solution. We look for people who fear God. But where's the people with the what do you call it? The harlot, the wine. The harlot, the wine. Kai palo pare mataya ka fana mo wine. Alcohol. And it's a big thing. Go claim there we are. But did not fear God. Oh no. Langa fu paka ke paanga hala, paanga ke nasi al ki hapai, tu tai o se pa hapai, hau fu paanga ia. Ano ko lau pera sta puaki pepe, time ke ki tu heke lau ke tafaki. Hiti. Tar fonga ngamahi tu ke paanga fat pano, pa be tu ke femen. I he office pare bia. Toki we toki so he fi go fa ya te lau afe tu fi tapaga ta fe. Son-in-law, kai peta tae fa ori misi di tong. It has to be the son-in-law. Fa puna mi Hawaii, kai peta tae tong ano ko lau. Fe osi ko after his rule, the whole family benefit from it. Because it was the purpose. Oh, pe mata haia te alu to alo serve my people. No. Ta ko tape na ko ni tamai alo ako ke mau haki mo ui. Kau business ita mai. Oh, why we exist to serve the community. Loyal. Uvang vatapu. Business ko tabe, every business exists to make profit. So as us MPs, kalamay ko, I'm a person of service. No. All of us, we go look for a job to get paid. And go lau pa ko talo lolo mo fakaanga'i all the years. The real character of the person, give him the power and see where his heart is at. Haka luku. Now, toki haka luku. Tonga, enough. Ako na ufatalo ki. Katonga, be ako fai ko feva ihipaka. Kai falo tu yai. Kai fa tap. Pako fia lau tuka foi meta exiteni hala ko na ko umusi at tataiki o matukwa ye. Ke tu tamane hum. Ko ia mane fu na exiteni poko ia. Unga ko yo ai meta lotu o mai paanga e fonua lotu o fai ki ai meta lotu. Ngaahi mo fu apulu pe toki benefite pe no foha na ia fu apulu ia no foha na ia me te falu haka luku falu haka luku kakai not fearing God. Hangena kay beta tahaya ni kabineti, it has to be him. Minister portfolio fa. Ko ne lava pe ko foi mission na ko ke to ki lota poko, kolomui ko ta aiba a penni benefit. Mo me ke happen de. So ko falo me ke talu e tu ke puranga na kai pa nga mo tai ofa. Ko na hu pe ko e fare area ko ya. Ko na tolga na hu fa ta tai ko ya. Wa ve dia tanima
na mana tui kau he na laki mena fai ko hiki ho na vahenga na hiki vahenga o se tau fia tala mai tai o fa mo ama na hubo lo tau laki kau he laki mena na fai ko hiki vahenga o se pe ko ya pase si toa o si seri mai foi night ma tol me na data tau ki New York albo it was a click timing tell the United Nations finally tau na fia bo fenga mai don't worry we'll take care of it seri e foi sky na ke talat ko ni ko si toa kau he la ka fa la tai tonga ai o mai ka kai tai lotu ke passe fu me para ko ko si toa from the UN o si send me for United Naki New York I read it on the internet seri e for United ko ke tala ki New York mo fia hapa helang ko tau ko finally ko ai tau si toa ko fe ko va fa tonton me mi fe office palace pare mia mana tu o ki ke famo oni ko hatalite ko tama fa o ku saini no tiu tagi homo e pa mo putu mo laka fra ko ka tang lo te ke tabagi ko ke lava foi ateki ko ya fa hu me ha mane casino kai to ki longo ai fo nua ade ko tala tu mo sia tonga we saw it before ka kai tai lo tu e o mai to held the reign of the covenant na hu me lo to te me ko fa hu me ke mai haban a casino kai to ki longo ai fo nua ilo po vea hamu se tiki mui fa hu me ke pasi mai haban ai ko ngalo fe dia it's like a brown hash or whatever ai ke hu me ko ne fa nga ko ngalo marijuana going go for medical use osi kamata e haban fa me osi ko how ka longo hamu se tiki mui kakai ko ka na manini ia ke na go against the word of God o fa mana te ne fakakau the troublemakers of the troublers of Israel that's how it is called in the Old Testament the troublers of Israel we like in Tonga that's the Israel of God and our accused me happen to ya happy Ahab accused the men of God you are the troubler in Israel the men of God you are the troublers of Israel you married unholy union with Isabel and then you brought in the worship of idol worship Baal worship Israel were in the brink of totally do away with the worship of God in the last day Elijah message will come back the Mount Carmel it was a showdown between the forces of darkness the forces of light God versus Baal this is Baal worship kakai kono na o mai ngahi tui whaka otoa mate kono ki tonga tala mai ko ane whea sioke principle o toa me Garden of Eden ulu tamai whanau whangongi o lunga hau ki apsias ulu tamai whaifekau whangongo kotokotoki o lunga hau ki apiako whangongo kotokotoki whai ako hau ke pure anga whangongo kotoki ki o lunga kai hau e tui whakatewa lo tala mai tariu ia o lunga ki lalo fualo e na whariria paraku ke kena whaito kisana loi elo ia kisana ko ia ke hene programa me TV news ita ke lau ke tariu ikai mai loi he pongpongi he dia o se ne formatala mai TV e ka ko pongpongi na sio ka kai no sio de loi eho o se mioi kisana mioi moni it's about time to do away with these people who fear not God YouTube buka ini kita tahu kepala mau tabi video otalan tariu olu kenal ospa nofate si kai ngam ya bol mal fatongan atau lah kau yang tahu kepala lagi tabi video termai tariu kenal ospa pakai kepala lagi olu kisana kau kisana mioi mau tahu enau dominate tahu mereka kai behaman karena untuk dominate. Man, I was sad. They said, "Po, koya me poko." Now, toki fight area. Fe kau MP gonna think we can run for the house ke. Ata now ki me ke le no. Everything to make anke ke now hang a screen. How ke now save and ata me ko to ngo fu ke me.
Whakalere he patoa ia e re tua tonga. Whai te riha nau tole nau mea me whai. Hau e veve ke rea tai whakapapa, rea tai a fungi ke ne hau me le tio, he rule of terror. Whare ria, mea ke na mo whai he pure anga. Aua na tau mai e tuin, whatewa lo ki tonga. Finish. We saw it. Na tau ange ka whenga malie, na kawen goni. Kei ko na kare ta ta ikiki alo o premia. I was sad. I look at him. He's my hero. He was a watchdog. He was a watchman on the tower. He was a watchdog. Ah, pero na angke mafai, alwe mafai, kari akin nga re ko na ne fai. Nga hoko kai palpare ma. He did a great job. Kapana nofo ya, he was a man of the people. But if we manga because the government ngalo koto ni ngao re na fai ko alwe hala luku. Who fanga fa tapu baba platu. Tapu bata daigi. He kai ke hanga fakakai. Ale na fai hito on. He did some work. He kai ngalo jisi ngale. But the overall picture, he was a man who did not fear God. Talo be ku ke ya ko na fano ko be me tokoua ko tamai. Sapate a tenisi e toa. I fish university. Hau ki tonga ha wa aru ko lau te fano be utala noa. Ka ki aru ku ta e pu mo be. Ta ngere wa e palo fisa. Ka pau ke fe aru ke fare. E ka ti aru ko nga sapate ku ke mau e ko lao. Se pau ki aru ke lo tu mo be ya. O ki aru lo tu. Ako te whanoko ke uri poti me kakai na nau. Hai, ai mei tana nuku kakai ko na nau. He's in a circle. You see a person who had almost no regards to the living God of the heavens. But when they ruled the government, they had no respect for the God of Tonga. Kage, o taka ria ko tehina. Ko hafa fa mabo me I think ko fu lo. Ko si fu lo. Ko ova de hoeta. Fa do va vin na tol ko na fehi aka te au nga ko ria ko tehina. Pa de mo ilo fa mo ria ko tehina. You I think you're going to give me a room. Ka ko nga aloi ko be. Anu ai tokoni ke na avike. Ora pe fe tu tak me. La mama ta ni mano ke hama. Na pe panga wano pa tau noa ai hono heka me fe man me ki atata ki ve ewe ki he ko tama tani manoa tama ko vakai ko tau ngea ka ko ilo ka ko vaka wal fuka ki ewe ki ko vaka wal ge tama ko ai tama ko tato ki vaka ki ewe ki tau ngea ka sai pe ka ai pe tani manoa ta senti ane afi to ki ilo ane afi tama ko ewe ki na ai ko papa. Kage mo pa ne seni meta ai na ne seni he tamo e weki seni ke ko pa na papa no ne fa e ka nuve ko fe pa mo tama ikai ai pe na weki temporary ka ku ko tu pe ka ku ta ko na ke ave me ai lo ya ki o pa mo na ave ki niua ko e sana na kai pa ako ano ko lau from the very beginning ana matafalani tonga to ko ni ka ave ke u me e ti te ko fe mo hau ka to vali mo ka to na fe ko family ke na ave ki ai te kai to confirm a weapon na fight but more likely na fight me ko na tala ke ave ko to me ko ma nu ni fa nga ko no tare ni ti ai ko an ko lau pa na ta fala ni ko hiri maybe it did kana rekindle tan ko ni matemato nga ko kamataanga ni to fok yo ta fala ni ko ta no ko ni me lot of fire ko lot of fire ko I start from the beginning kamata ko ta fala ni peo hau hau ko aku ano ko lau hala ni misi e na involve fa nga me ano ko lau I was stupid but not 100% stupid no ki play fa nisi au kai ke hau ko ni I was remorseful pa ko kau ia me ko le ngale au tulo ke hanga o talatu na pe fa ta las he ku ha ko oyo wa fi me ke ko fa mo re ke fonua na peta mai foi ha lai ulaki na peta ka ga to ta fe to mana tu ya
Tana e mai family te na mai mo ki to tapu. Ka fa o e to lo ba. Ngana upe si ya mo mi ayo. Pa fu lo ho dai fa ngai ba. Pa alo de wa ko polo mai te tapu kon na fa ngai ana u te ke a ve kon tu ko e na polo mai. E ka ke ko te mana tu e ko pe o yo we. I lie to my people. Ko fa mo le te me ba. Pa mo me ta na utala ta na tokoua na ko me mi tonga atu e. Te maanga ki ice. Toki mana toko fa. It was more than two. I te fitu taki mai. Mako ki foi toko tapi ai. He knew about me. The other three people, kawe Panuve, toki whanoko na toko o si whatamala tami Amerikani. Pakon, fitu taki fa, ko whenga mai pe la muanga ki mea ki na whakalere ki maho mautola. I told him, please, I'm sorry, that's not me. Ko tangata whenga au, tangata ngāu e au. Ko whatamala au e, foi palaku koe na whai koe alo involve ua mea koe. I'm ashamed, embarrassed. Kakai lele na hanga racial. Ke alo ngāu e whanua. Aku kei pore ako si kau tala mea kau matapure. Someday, te whafoke ako nofu ka mea. Koe ako naki koe a te reu laka ngenga ako naki kau matapure. Ihe loto whare lai. Tala mea nau tolu ia mo nau mama hei ke siomai ka te mohe poko te alo ki hola e ako. Koe tai lai whaure mo mea ko tala mai. Mate to o tamai alu ki uta po alo ngā au maka ki hao whai mea koe he. Koe tau tea e matolu koe he. Moe ako naki. Whau e mea koe ako naki. Pamo kapana mo whatonga e ku laivi koni koe ua moe mea kone toko osi he. Taimi o ko tala whare au iau ia. It was from my experience. Ko ngā koe u loto whare reina te si whekare o la neona e malolo te whine kiu te keisi. Hao e tamai o koe mako tai walwalu ko kei tai skulu o. O ko tamai o koe na tōna ula tau tai ki he. Ke hama mea rea, pensio kone foi mamana, pensio, me whainga mea rea alu ke vāring, ariwha ke mentering, au ke stila ki tā. You can imagine ko tamai au koe, ka hiwa me, te whanua te mamau peki tā ki tamau koe peki me high school, foi te noa me, ki leo loi papu leo ha, kau musika, half sem kuewa or whatever, Ake ko tata i hau ia to malie pia ki fa comprende ka ko uinga ko si u loto fare reina te whekare holo ai u loto fare na te alo sio e me loto pompong loto e fiafi e loto e fiafi ko no fo mo kuina o sio e me loto pompong mo loto lo pate talo pete tu mo te ngo pe a me ko pau ke te fa apa tai mi loto pa ko uinga ia nei i atere nei me ko pau loto ai Whamama, a bit of them have never found it. Oh, what to papi, no, not me. Now, the always went to Kairi, no. I feared him, no. The Alo Vainga Make, Alo Vainga make a lot. Go ahead, on when that instilled in me when I grew up. Who can find a lot do? Capitan Alo, go far it up when. Go keep my way, go Kairi, no, you that was my mistake. That was my stupid thing. I was an easy target. It was a stupid thing. A stupid move. I was an easy target for the enemy. Then I found myself in the wrong territory. And up to today, I still regret that stupid mistake I made. Who found what happened? Tulawe. Kakoin. Fatomala. Ano ko lau. Toko fa. Fitu taki mai. Maaki mea ke. Foi toko tahana. Tafulu ya. Alo kai popula ko hei tonga fa nau. Pea. Ko kau mea ko na ngalo pea ko ke puake te he umea. Na tolo ko ke kiri ko iau. Tala mai pea o ke tae off. Okay, Kakai. I saw from day one he was a businessman. Now he found a good name. He was looking for customers. My tonga go talatu. I'm speaking. He was looking for customers. Because drugs
Far from it. I can prove it. And how tangi me come ko kau he ulai ko na ko ke come o no. Fego fano fo ho tehina. I broke down. Au si fratello I mata ko ngoi e ofa ko tehina. But those na choka posi ko ya that was from my heart. Tohi tehina ko ha me ko fakaanga'i mo ya. God is just a prayer away. If we confess with a contrite spirit, Lotomamahi. I don't know, brother. Stony heart. You need the sword of God. You need rebirth. Bring down my lives. Kau tu fakaukau de lahi fakamalo me ta mai fonu akonaki. Ang foi lai bope. Okay, just leave it there as it ni aong here. Pakau tu ko poni ma even better. Even better foi tano ko ne poni. Kage ani ko fano me ke tonga. Now tolo ko ne pana osi tohi atu pe ai. Ko lai dia aku is different. I'm bringing the word of God. It will divide. It will cut through the heart. It will show. For terrifying me. I tell you, I told you, those who love God, who love Him, and those who love Him not. Then hang out. Forgive my ilo yan na tolong ofa kyo tua. Mong na tolong tawi I told you. O na kita lamay ko siya ko si Isua. No. One day kapag fahado evil ko fa siya si. That's not Jesus. That is not Jesus. A lot of things our churches are practicing, it's not in the Bible. Far from the scripture. I will bring the word of God. He will show those who love God and those who love Him not. The word of God. Idol worshippers or idolaters. I told you. Anything you put behind you and your Lord and your God, it's an idol. And when I'm talking about lahi tahu tolu ko tau idol siasi. Tahu mamahi te tau kapekape si suyo ko that's not part of it. Ki kapekaukau siasi ka haluhai ko hufang matapu. Tapu opito tapu pe tapu. Tapu pe tapu ke lea ke sasi mo on sasi ha me idol. Anything that you bring between you and your God is an idol. Because you're going to tell me that oh, si mahino. Now that look at their language. They will speak the same language. And look what is the common denominator. It's either now how me kolota. Na funga vakataha Panuve, me umea pehe, because you got I told you katongai, pava koris, pava kol, siolalo kau nuka vaka mautogo mitahi, tu siolalo, uva vatabu, kora mura de fana wa tonga eki, kora kono eki kono, kora moto kono kora, kora mura, kabe vai me kita hua, kakono mo ni ko kau me tau fa, pava kol, pava koris. Family, but the worst of all. Yes. Love, that's the worst idol in Tonga. The worst idol. And I've seen it. They have the common denominator. They are the same church. Tonga, I don't belong to any church. When I pick you why? Que fumava una fakatapu, kau fumava fakatapu. They mo'ui fakatapu. Kago full of hypocrites. I mean, malunga standard, but most of them far from it. Kago fapapala. Fapaka don't be fumava. I don't belong to no church. Because everything away good and bad.
there's advantage, there's disadvantage. Why me aku malo ya, kau kimi aku matawai vai. Tahu hamai nge fola, tahu aki hulu ya, kau tahu ngai matawai vai. Kau toka ya hulu. Kau hanga tonga, kau ta aito rifika ulaki ya, ai me aku lausias. Aku aku lau kau foi kesi kau di, kau di si ta mai kau famalo me tamai men. Fukoloa, kuke tuku he Facebook. Wow, beautiful. Koe toi ngā koe tā me piko Lotomamahi. Tau mai ke whakatangai anuwe. Tau mai ku whainga tā koe ngāo re rea anuwe, ko ke mau mau. Tau mai ku mai kapau na ke ofa mono o tehina, you leave him alone. Tonga, palaku upon palaku from day one, my little brother deceived Tonga. Tonga exposed, pakoi this is the bomb. O se hau tehina tawa mai, lau fola ahe taha nima, paku neo ngoi kua uia. Uia ke ngā ue koe ni. You know, osi moe ha, matala noa, koe mea kona rea ke mai, pe lava anga ki mea ke ne push tonga, maua mase niti. Tonga, it was, I told you, now confessing for you like ulaki. I saw from day one, he was up for business. He saw, koe whai customer le rei ne mau, me osi the whole nation. Kene asi mai ko tangata dine tau I haman ai docs ke mawai ene bau mawai ha saini mawai falani me ke big market tak mawai excuse lady dine tau it docs ai ko ta donga he was not of God, he was not in his right mind. Ai ko ta 15 years of self abuse and self gratification pe hau e tala mai mawai fakaha ha aduh kau matala no kau mega na aduh kau tu tala tu fu iu kau tala tu ia kau mega na le ke mai pela ma wanga ki mea ke ne fale so alo tok fana fu ki mui fana we utala no fu lo ela to America os fa tomala I am Paris of what I got myself involved into fa tomala shame on me pana mo e fa tala tu no lo pa go to ulo mo tu ana ne mama hi me ko tabe lo hala ha tonu kage ne kage koe ko tātu koe mea koe nei kai koe tala tu pako koe ko tāpeu ke mamahi a te au o tala mai ko whakatanga'i anuwe whanongo mai tonga ama ku te hinao eke mai pe ulawa lianga ki mea ke ne push ke maua mase niti. What else you want me to say? O tangi anuwe, sorry, that's not me. Whatever you heard in Tonga, that was stupid. That's not me. That's not Afimeimo'unga. Because Afimeimo'unga, ko tangata ngā ue, tangata whenga ia. I told him, oh, sorry, that's not me. Ko eke hano wā, I went out tātai ao, eke hano wā. Whiwhine ha Tonga mo uahini. Tonga, whanongo mai nau tolu kono kei mamahi a te ao. Tala mai ko whakatanga'i o te hina. Whanongo mai tōko tauhi ai tori Tonga. Kei talatu e hala mo evil my little brother. Oku tamake no. Oku whafofa e misona no weko koe, you're the problem. What else you want me to say? Na tama eke mai pe anga ki mea ke ne push. Tau talatu koe no way. No, that's not me. Eke no wa. Fefe na Tonga mo uhani ke correct. Am I clear? Kai ke lawa foi na ko ne pe mai ko Tonga. Ba ta no kete tutu e mo India ko nei ke hofo, mo India ko ni simolo. Okay, ko foi meta na kore ke to ta ho si to ko ni mai na whanongo ai, o tan kapati ke ma pa seni mai. Ne foi post a few days ago. Ko hai o kune ilo a me sui vai. Fa more ko fia o kia he ahoni. Ko foi status ia. Tohi lalo. Te tamate I koe me sui vai o fakaanga'i koe ho orea ki he eku ofe fine ko ofa lahi taha ai. Foi komeni hoko. Aho te maua I koe te kai ho uto. This is the man of God. Everybody look up to. Ano ta ko me no fainga ta I day one. Look how he was an idol too to many people. Now look up to him. But ko me ko ta tu ai. Scripture is our own safeguard.
If you don't have the word of God instilled here, you won't have a clear. Because you got palo palemba ahoni. Us are emotional people. We are not look at things intellectually. We look at things emotionally. And the devil likes to play with our emotions. We look at things, but when we have the scripture, we familiarize our brain and mind with the word of God, the word of truth. The truth is Jesus. Uplift the Bible. That's the truth. There's no other truth but the word of God, the word of Jesus. That's the truth. That's the light. If everybody could seal to uplift the will of God written in the scripture, our own devices. No, far from it. Truth is his word, the word of God. Salute. Hope one day I got party, but the tehina manifesto, but now they pay allegiance. It's their life and death. They pay allegiance. Hitler na to look at now manifesto. Ato mo ay follow for la manifesto. Manifestos are writings of men, collective of thinkings of men, and then make it up, and it becomes the scripture to them. This is the marching order here. You like it or not, we have to bow down. It's evil. You paying allegiance to a man ideology, their thinking. Them get taught of a party here. There's a body for that. I put on going to go. Sad. Porque we nga ha ko kai pena e to me kiloto. Te o my room ke konistuto ne ke fili mai me to ka mata ka pau mata vai loto fili me ka mata no. Tala mai has to be people na fili ka kai tau le malanga i me bua. But ko pau fo ke tau i vaha ke os bua hula lo wai mai reva to eta. And the tal and the tau he kai peke tali ta pa peke fai lota kai fai ko de foi mata uia all these years lota kai we go he was so popular because of that fai lota kai tamai for vola o na ke muy I loto o to lahi because it has to be the word of God. I go la go fakatuta make manifesto. They don't pay allegiance to a ideology, men's thinking. Hai tau ni ma kai te ngā ke tau fakakaukau le rei, ko pau ke tau mui da te manifesto. Unga na tau whapapau. Saini whapapau pau ke tau loto taha. Neo te satu is evil, you know, according to the word of God, pau pe ke hiki ai. E tu whataha ni makilalo, hiki whataha ke olunga, ti whataha ke olunga, whakahango whamisi ni. It's evil. Ano ko lau ko pulang ko na ko si ko kikakai ko, you know, very few they did not have the capacity, I mean the capability. They didn't have the brain and all of the thinking caps, thinking machines of that day. It was sad. Very few. Ko fakaukau le vai kapau ave ki haman. Ave ke tamape tatu pepe ko tui. Ko ne pike paremia. To ke tamu ne pike paremia mo pike mo haman. He ko o patu mo fakaukau ke aho ne vitalo tau tupu.
Joki koe haman kai fa party. Ka pa party to ta to. Ka pa ko tau mata o ka to ka to. Whakalere he kau tau mata ua tonga. Peko kau halolo kau matoko min motu ka pau tapu ko mautolo ma motu halolo kau. Ka pau ko hau kilo toke kau halolo kau. Whakalere he kau halolo kau e tonga. On the other hand, tuang ke tui, whiri meka kai tau tō me lot, hai tui o whiri. Whakao ke aho ane a whi. Nga tau tupu hake, nga tolko ne tupu me whitu ngō fulu mo mea. Tau tupu hake. Koe whiri koe a la aho no wha. Mei tonga ko toko toa. Pene toki unu mai pe haipe. To haipe. Nā te harea tahe a kōpo toke tā lang. Hokama mei riku. To me pe uhai kai te e fia maa siaki moa. Kuini moa mea. Nā te harea taha mo haika. Sio maa lohi tapa. Unu haipe. Kosi heta whole of Tonga. Ke ne unu me ngahi hai. So ai party. Matu go manifesto. Ko ki whiri, ko an ko lau ko kau fusilu, me kau tātou me i loto, Ko alfa tātou mo fusilu ai pe ka me. Ta mai me ake whiri mai me to no. Te nau hau na to mau he tau hiki ni mau te tau me. Tonga. Whai ha mea. Whikau MP. Whiri ha. Outlaw. Make a law to outlaw party system. So ka pau e tau whiri pe tō ki loto, pa toki hau pe tā mao. Ne toki hanga o study and background everything. Pa ne me. Pa kou tuko lahe kau ngā kau o si awhio e pe tā mao. Tene toki unuhi pe o si o whiri. Okay. Ako ye. Pe tau ataina pe ne whiri mai e. Pa okay, ata mo whitau wha me toa ke ne unu. Let the king unu ta hai. Whiunga tātou me mo kau tāpala la wha. Ave ke tui ke ne unu e hai. Tau whiri tau whawhonga ki loto. Ka ave ke tamā ke ne whiri. Kai te wha ai ha mea he. Hapo hape tamā o whiri unu hai pe. Mena tau tupoko sio. Koe unu hai. Au ka taini. Koe. Kai ke. Kai ke kau mo ua whango le rei me whai whekau. O ku kei maranga mo tua pe ku osi. Le lahi ia. Fear the Lord. That's the answer. Picking people that fear God. They make God the soul, the supreme ruler of his little family. Mawa api, hawe aluki he, mawa fonua. That's the answer, Tonga. O kai koe te mai ko tem kalati, mai e mawhai kai tauwhi drugs. Tem kalati, loi e eho. Whaifa moni, haa moa, hufanga watapu. My mistake. Ha moa, ongo ha moa, taulalo. They have the whole thing. They have the democracy, now 5 ideas, now lao, ko poko veno, api aina. Talu, mako ose mai na fa. Talu now fili o kunau ke political unrest. Ko me ta monu ia I Tonga. Monu ia tu fonua o hanga he folofola. Hai ta toke tau nofo. He mea kui ko true freedom is living within the boundary of the word of God. It's not. Living within the boundary of the scripture, the will of God. You're in the danger, in the wrong territory. Now, okay, long. We can do alu pa mo me fana ka ke tari he tama motu ai ko me tu lai pai talo ne hold the reign for over maybe 24 years or more than 2 decades kai pe ke ne ke fisi ia pe hu mai ai kaunanga kon fo and ne fa fe pakao ne taki u ha mane ha ko lava ha he e o motu you pol ba mo savai Ade me ko ona he YouTube pa na fana tau tafok foki Tonga ma luta ka ki motu tango pura ka kai una mana ba he ka sio mana tu LNG an ko fo mana tu hai mo mene fai the harlot the wine on the Sabbath day ma to ki sulu le
tu lo me o ke lo tu ma tu e more wine more wine ko ka kai ko una utala mai o ia fa pule anga fo o ke tau fo kiss ke tau lale kini mo tau the harlot the wine they fear not God. Our safety is in the following of 8. Thus said the Lord. Tuku talamai e toki hawa. Toki tauwhi trucks when they are o mai kata mawhai. Sioki fisi, sioki ha moa. Tauraro he ngā ue akau trucks. They have all the resources, the power, the rule, everything more democratic than Tonga. He koe kawena he mea nui ko kumana tu e tangata eki. Ko tapu mo puloto. Manu e sia tangata eki. Ko vai tau ko fe te mokalati si whenga te whenematua ka ahnau ki mea ki whare. No. Tama tangata eki kapau mo whiwhiri o whiri. Mo no whenga ki aki peset. Soki apia. Ko whamana tane kau MP. Te apia no ai peset te hongo fulu. Mahino mantu ke malo he tau kau ta e ki whenga ta e run e whenematua. O stohi he lao. Mani tangata eki. E si whenga te whenematua ke honga ta nau ki leo ke nau toke whare. Tama run. Pakau he whenea ta ko mana tui. O si kone whae a whaa kono whe o tira. Si toe maha pai. Ki whaata mai mua whai moko honu me mea. Whanonga te ke whare no tafulu i hapai. He tangata eki. Koe mea mea. Ai hama. Ki toi maha pai ki tuanga atu. O se ai a whaa. E me ukolo me kore me pulanga ki se insoa. Ko ka haere pelu. Ko e tafulu koe whau. Ko haere teo tonga koe e te whanonga le peke tafulu. Ko ka haere pelu. Ko ka haere toki. Ko ka haere mo e tafulu. Tau ne heka ke he mea mo e tafulu e sikau inu kawa. Ko ka tonga. Anu ke lai one ake te mokalati. Tau le whanau e tonga ne. Tafu kau he tafulu lahi taha. Ai tangata eki. Tafulu e kau inu kawa. E tuka piko. Moni peia. Kau lau te ki manini ia. He te mau lao he tau fia. Ko si kau inu kawana na totongi. Moni, when poine tangata eki. Ki whasisi e inu kawa. It's a father's talk. At the same time, te ki manini ia. He te tafuloi. Te uu e nima. Na ne whawhanga kita. E ki kau te kawatonga. Taru ko hai nei tonga nei mo ui he. Wafta nima. Ke wafta hiwa na ui tonga whanonge. Tafului. A briefly kau saina. Tamai. Mo ke he. Teke kau saina. Mama sa apate. O ine kone uinga. Koe ki nau ki. Mohe te msi. Ngau. It was a good application. Kana o tae ngari ia ne. Tau tafului. Luo tahe. Isi kau inu kawatonga. I'm not advocating for him kawatonga. I agree with him. Because my point. Te ki manini ia. Boa. Ale whalau ki whe. Ale whalau ki whe. Tānaki mai ki. Paki mai kau kawatonga. Whe koe tau koe ki he fusea. Koe ate fu ipi. Fuha mo. Kage. Ki apasia. Ki puloto. Tapu mo puloto. Kage. Bringing the word of God. Peheia. Sio ke tong. This is the word. This is the people who almost had no fear of the Lord. Our safety, Tong, I cannot emphasize enough, is in the word of the truth. I am the way, the truth, the light. No man cometh unto the Father except by me, said Jesus. Hago lave, Tonga, I have no light. I'm yucky. But there's no scripture tene taufi e metakuma hata angahala ki alo to'o mai the word and share it. Share it with these people. Our only safety is in the word of God. With the people that fear God. They put God and it's number one and supreme in their life, in their little family. They will do so in the sphere and the level of covenant. Now don't go to expose my little brother. I love my brother so dearly. That's the truth.
I mentioned it like Noah. I know I'm not fighting my brother alone. I'm fighting a ideology, a mindset. I'm fighting a dark. Tama e sisu. Whakamotua. Whileo tua avika herita. Whaauhai, whaauhai. Whaafau tame paula. We're no longer fighting those battles. We are fighting against darkness and the evil and the power of our, spirits. Dark, the dark world, the spirit of the dark world. So that's what I saw. Fighting a mentality of vakai, 15 years of self-abuse, self-gratification. All of a sudden, please, we can do better than that. Use the word of God to discern what is genuine, what is not, what is of God, what is not of God. Word of God is our only safety. Don't go by whatever you think, whatever, because as I said, we do things by our emotion. Let's do things intellectually. I've gone too far, too long. Go far back, offer to get tonga go to me a mighty live you. Offer from alo, from Moleco time, Fano make a 5 more. Then we tell I fire if fini. Go to be my bed. The doctor no, he go lotto. Get out manga to get far uli to the darkness. And go to walk you all the things of the world. Jesus said, love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the eyes, the lust of flesh, and the world will pass away with all these things. But those who fear the Lord abideth forever. Talo na lo yaki mo to ave na paanga o na toki to umari. So ako mo tu lo to tala na ke o si mano pe mo ko na na u kage poini I'm coming back. They will take the Bible. Tauke pa hulo ya te kakai ko fulo mo kape. Fulo mo like for noa with evil, with lies. Mo kape ke fale tui. Follow, you've done it. Enough is enough. We will take the word of God. That's our weapon. Our hulo ya kakai ko ni with the work of darkness. Let them run. Let them flee. Let the word of God. I know I remember tehina. Uncircumcised heart. Beautiful for matala. But now no. The right thing to do. So how about Satayo? So okay. How you know, I may be wrong, but that's how I look at it. Chata, isn't that you a grandpa already? These are the people who saying, birds of a feather flock together. I hokape mo. Oh, seta. Kay matuotua ako na ko vai for family. But I will. Ko ke fa fe yo. Ito to how mo for la next time pe ko hayo mo tol ko. How mo for la o pe ya to feunga. Evil is enough. Ko mo. For mo veu the troublers of Israel. O mai te toate rine whaka darkness, whaka hiteni, whaka hangato ke o tua. Enough. Kaike te tawhitu. Kaike, too much, too long. Whapapat, ai motuani. Tawangi ke iki, ke kau e te motolu e ngai ngafa ke. Maybe ma veu a go fata kilot.
Ako ko fa mo let me patapi loto. Tamai ma ko fa malo ka te ko e ho ko. Malava to ma fola. I'm not the light. You are the light, the truth. No one goes to the Father except through you. Lord, thank you for the opportunity to share thy word. Please emphasize to your people, I am filthy. I am dark. Your word is the sword of the Spirit that can save all of us, including myself. Bless each and every one of us. May your Spirit dwell within us. Give us the strength, not only that we hear, but we yield to the work of thy Spirit. Forgive us of our sins. Thank you for hearing our prayers. All these things in the name of Christ Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Tonga mea paulia.